Oke, tetap berdiri nak. Ya, oke. Biar dipaskan mic-nya, tolong Bung Aris. Oke, Ananda Baihaqi Simbolon dari kembali ya dari pesantren Abu Musa ya. Perhatikan Pak Ustadz baik-baik ya. Tetap tenang ya, jangan terpengaruh sama bel ya. Oke, silakan Pak Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Soal kedua. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قل من كان جبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. Alhamdulillah. Soal ketiga. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا
وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها يعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Oke, sadaqallahul adzim ya. 3 soal ya sudah dilalui. Gimana komentarnya Pak Ustadz Yunimaha? Baik, alhamdulillah tuntas ya, ketenangannya pun dapat. Cuma perlu diperbaikan ada makharijul huruf. Salah satunya huruf qaf. Huruf qafnya jangan terlalu masuk ke dalam qala. Santai aja qala. Wala taqraba, jangan wala taqraba, terlalu masuk dia ke dalam ya. Jadi santai aja dia, jangan terlalu masuk. Qala, jangan qala. Beda qa dengan qa beda ya. Qala dengan qala beda ya. Itu nanti diperbaiki ya. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Ustadz Rafi'i. Ya. Satu diperhatikan ratarkik ya. Wa rusulihi wa jibrila. Rira baris di bawah tipis ya. Wa rusulihi wa jibrila, tipiskan ra-nya, jangan ri tapi ri ya. Itu tipis. Nah, kemudian saya coba minta ulang baca wa qulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Coba ulang nak. Wa qulnah bitu, coba ulang. Wa qulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Ya, itu adu. Kalau hanya kita pakai adu, itu ada wawnya, tasdid itu kan. Kalau adu hanya sekedar mati aja dia. Harus ada muncung kita itu, bibir kita bertasdid dia. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Adu ya. Jadi enggak hanya cukup adu. Nah, itu hilang tasdidnya. Paham maksud saya? Karena situ adalah aduun kan. Jadi jangan hanya adu. Tapi waw tasdidnya hilang. Li ba'din adu. Adu. Paham? Ya, oke. Perbaiki ya. Makasih ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Ananda Baihaqi Simbolon ya. Luar biasa penampilannya. Oke.